ni wakiurerikana kuthira ciringi milioni 16.7 na itemi ria kuguna makiri maikari o hamwe na mahiu kuma itura riri ria Kanyuari mwena wa mbere ya Rugongo kuria kurerikana gukoretwo kumite kumana na wagi wa mbura ya kuigana. Hawa wananchi wamekuwa wakipitia shida ya ukosefu wa maji, na pia wananchi wamekuwa wakikuwa na ukosefu wa chakula kwa sababu kama hakuna maji then pia chakula hakuna. Rugamiriri wa ruhonge rwa kuhurana na ng'aragu guku bururi-ini Raphael Nzomo niwe atongoretie igongona ria kuhingura damu ino kuria augite iri na uhoti wa kuguna aikari 2,500 o hamwe na mahiu 20,000. Over the long term, the dam will prepare residents to deal with drought by supporting their livelihoods based on crop farming, livestock production and forestry. Nzomo ogereire na kuga thirikari ni ihotorete gutigirira ni ahurana na ng'aragu matura-ini maria momu guku bururi-ini. Aikari ni makenereire mubango uyu kuria maugite riu ni maninirwo thabari cia gucarania na mai na oho ng'aragu ni guthira itura-ini riri amu riu ni makuhota kuhanda mimera itiganite iria hau kabere matangira hotire kuhanda kumana na wagi wa mai o hamwe na kuiga mahiu. Kindu kiria kia turitubagira muno matha tutafutaga gusefu matha metu twatindagira tu onere gutinda ni njira kuratia mai kuma wambireria ni tutethetie tondu university tukithi kuratia bara manje maumaga the nearest water source ni 8 kilometers na thiini wa sources icio cia manje kwina Mang'ang'i. Ni demu ina uhoti wa kuiga mai matanyihire rita milioni 50 na yakitwo kugerera uteithio wa besha kuma ngwataniro ya urumwe wa Ngeretha, thirikari nene, thirikari ya kaunti ya Embu o hamwe na ikari kuma itura riu aria maheanire migunda yao niguo demu yo yakwo. Ngiribotera Inooro TV, Njetawa Kate Muthoni.